Haya, Chamge tukul jamani Jehova chame geta jang bezu tabrani asobit kinet ke leso no wigini leso na batamana gaing en kwata nita kimitay asobit na batamana sumo ga gigeso kwatay kimita go bayti ne kimeje ge peber tan bo aga tukul no betu ngugini le weli ne tige tukul ga genge angay na ikyoge ke gurnas te binara maru awendi ay peber tan batay ak chuma pili ne ngalale metitable son ne ba wigini kolen tuguk ke balet ngon agen juma bile ko mo ay golen kaseta bi ten Jehova angal yanden ni ameta tay go tinik chemi go bagenge go bote asobit ko mo ke berta ne be ago gatis ando ne lelian rebo lelian Bongo yara maro moja ni bongo Jehova betu na kagogone getuye kingalale betu ne ba Jumatatu ne len ke ngoch agobo kipsengwet o tagatin tugul bongoi garbo Evalin Kongoi maru akatak tugul eng kainetab Jeiso akotocho kokeny kongoi amu kabwa akautunenin sikekas kinetkei kibagenge. Kwaeng kasi komwoe kolen ng'o nekesoi. Karibu. kongoi Pastor Jamagar pas chamanikab Jehova katok tugul akolen otakatin sikobit ketebi tugul ngolole kebeberta nebo somok kasi ngolole ropta nebo tai ak ropta nebo let. Pastor Nyalilei Oi kokeny biik kyok tesetai ketochok eng tuyoni. Ami betut nebo kwang'wan kasi ak akesu samaleso nebo wikit nenyone. King'olole akobo wakat neo. Otokotin. kongoi ongesanyon siketestai kamuktendet Jehova itororin ak ilasugai ne ngweshek tugul amu yaindet nige kipsengwetishek ng'ony ak changdanywa tugul kongamu betuni ke mutwech asobit ke bwatait ak kweng'ung sokobit ke kepchei tugul sirutik chetililen chebo kiong'natet nekikonu asobit kenai akobo betusiek chebo let ndoiwech eng tamirmirieng'ung ak eng kiy age tugul kwang mageng'ung amu nitok somenyo eng Jeiso ne Tindenyo. Amen. Amen. Jamanikab Jehova metitab lesson nakakimwa anan ng'olyot nebo metit kenyorchini kitabutab Kalewenoik 23 nemwoe kolen alimanit amealde al ng'omnotet ak kanetisiet ak kakuyet. Ng'olyondoni kale alimanit amealde kobo iman nemanda ako ing'omiti chi ak kotiochi chi. So yeine imanda komi kiy nemuche koberberin. Yeiyal imani amealdochi lembeita ak itonone imanda ekoshek tugul ko angot ndanyo lembeita nebunu oret neune ak inye imanit ko kialchigei komamitei kebeberta nekimuchi keberberin ako akoi itonon eng imanda ekoshekuk tugul. Katoi lesson komwawech akobo atindiotab lakwet kole indetinye lakwet ne chepto anan ko werto lakweng'ung nekakwo in sukul olobo gaa sai ketinye biik che lagok chebendi sukul komu kolanda kainoshek akowekse gaa koskoling. Ko ngap kele kakorobon ko ngorobon ropta neo kabisa konyei beek ainoshek akot ngorobo gaa sai konyei ainoshek beek olinyo ole ngap kele kabitu sonet kakolul ketik kakoiri ketik sonet neo ropta nekakoilyo ketik kakobet akot ole kebunu ngortinwek. Ngimite gaa chito ko sigindet ibwoti ile inigei asikobun ano lakwet kaim kasista kiole kinye kemite gaa kebendi kemeche kelande kaino nekiloinop setan kelongchi cheptarit komi ole kikibune sikerorokyot ole kele kibune Kabaras kerorokyot neketyeche koik sikelanda kelongchi bitonin komite ko ngap konyi beek komut ainet komwoe kokoninyo kole loloyo kikong'etin kiko Marian ainop setan matu kobun lakwa obun oret nimbo factory kolanda factory sio cheptarit sio mang'unen akonye Kabaras akobo cheptor sakonyi beek komwoe ko ngap kobwane in biik ngolimbo Kabaras bitonin asikotononso kolechi lagok chebwone eng bitonin oweke motolong'un ainet obun obo komasin obo oret neloo obo nimbo factory sikolong'une factory marutos sigik yemite lagok kewanin akakoyait weta kakonyi beek ainoshek len la age tugul kolng'omonyo kolen katyem alanda koik au koibe biik beek makoi sis sigindet amu lakwetnyi nechome komwoe lesson akine kole Jeiso kou noto
ma metein jeiso ma ko metej ye tung yote enge ko shikki bi jien jabale tigbe ne ko gesu ga tinja ta be met ko ma ko metej jeiso kala metej jeiso ko ndo yet ke manda uso ne kibo sabet ko keika chang uso ne kibo ne nguno ge ngala la ba tugu ke bale kibo nyino ngon ko ba to uso ne ke ngonen lakne ki uga tere ga mumi jeiso ne nyona su ko boro jore go bunyu onge bunyu ko ngala ga ngoksete ko gorong werop tan balet ne balet amu gorong na batay gorong na balet hige sune ba isiet age nyoru gim na te kala nyono uso ne matinyerir gay kala tos ki jobatin ke tonon se enguso na ni taga amma wele songole etapo daptar ni yele ang nabanga ngutet ko ngalalwe mesing ki guye agobatu ke suldoy ak tu ke nyalo na kay asobi ke suldaye ngaleju takpo uso nay anan tugu ke bitine imbese ke balet amma etapo tap choa na si tutama so magayin wala wana manda ago tiada manda yegena manda kisu manda ne miteng jesu kolle etapo tap choa na tamana sap itilele je ngamanet amoy manet ngal yonde ngong kala lesson enga tabot na ba ina Joanna sisi ka tini kwarta magangwan kala setan enga bin wek tukul kala lembe chwa ako kwanda lembe je na to mo len oba kwanda ngwanga indet ako jame oye maguti ka kwanda ngwang hiru mindet ko boy tawnet amato no nenga manet amu mami manet ngendet ijek tukul chay gubto batoy neba magetab Jehova ko subi indet negi ngolindet ako gublambe chwet amatono nenga manet amu mami manet ngendet kole jeiso ko tawunina tabe manet tukul kala oret agman aksabondo enga tabo tab chwana tamana wanlo kala manet dem jeiso ke nyortini sirutik ako inete ke historia ke gaberberi so shega shetan sige muge tonon se enga go shekki bale tige sega tinja tabe met kenya luge gu tigilum tawatin eng logo yekkene jen te gone Jehova te gone suruti ketlele kalle kitabuta saburi tamana bola enga tamana sogol kayte bola enga ngu kalle tay tab gelle kungal yonde ngum agolap ke yetala abolo abune kalle gayta lap ke yet nga muteta ngalegu en kal ingomiti ne habusa la ke yet agamanet ko ngomiti jina habusa en ngore tage ko meje ngana gele kitinda ila ke yet ne baruwe jago pungwe ago batugu kenya ore dagi muji gesu ko ke tiga barak sungo ko ke tiga emene ko jobo je iso kitine ore ne ki go baruwe ne temeje iso akay tokol maungane ago ngani go to ago mie ki o yoy bi go sama ngata bu shegab Daniel agata bu shegam ngangutet ko la gata bu sheki uwe ago jutaju ko gata bu sheki baru atin do ne ki ba go suna tap ken bangun ago ngando sene bata mi ne tilile ko go ne gi guye srutu jutaju amo gi gle Daniel sir agi ngot ke moji ke leji tungu ngani be sheki balet ang be sheki balet ko ni ngani ngata bu tap ngangutet ki ngong tugu ngot ki baru ago ba kasulda tap kenyi shege ak nyone tap keiso asorit kebega ko ngala lo jaso tabuta betero no ba ayeng agen ga tene to mana sogol ko mo we obo tugu kyuju ngale kala gitin ngali ata mo na tene way manene ne way ne miye yori ko tay ne kunse engole men ko kay ago jatti mugale lu ko ta bo yatap karo ko mang ditem kolle yega na ini kara kolle mami maona te tap surutik ne baru jita nege ga guyeni amu mami maona te nege ko bi engam na te tap chi ago ki ngalali bi eng Jehova kondo jinda mi ne tilil kitni ngalia ta maona te ago maona te kama bi tengi paun maona te kubune Jehova pur ngalali jo bi kondo jinda mi tap Jehova aso bi ko maona toshi enguta ko maona te ko tay ne kwense kala tay tap ke le kyungal yonde ngum agolap ke yeta lobunati wala maona te ko tay ne kwense ngoli men ko kay ago jati mugala lwe ko
chebo yatab karon kotiro Jeiso. Imenindo nemitei ko imenindo nebo lembechek. Imenindo nemitei ko mesundeito nebo yaitiet. Ko yekibune orietab yaitioni tugul ak ketinye maunatet koborwech kebune ole lapkei. Ngole ngomangune shetani or age tugul ketinye lapkeiyet neshekekere ngole lo keloroni nyonei amu kinyitat imanda oritin yo. Lapkeiyonoto ko imanit nemitei Jeiso. Yeindoiwech ak kenai ak kikuye ng'oliotab maunatet kekere tuguk chebwone kochobune matinye ak kekere kosuldoi ak kokonech noto kechopchigei bandab kipsengwet. Kale Moses maunatoshek. Kale maunatoshek kolapkei oret eng tai. Toretech kibeshe imanit ak lembeita. Kale yemamite bukoit keng'olech eng oret nenyamnyum. Kale kimage biikab Jehova kotiegei sirutik egoshek tugul. Kale Satan koboisie tetutiet age tugul neimugoksei sikokirinda biik eng imanit. Kale mamakwech Jehova ketungtung'yote yeisuldoi tuguk chebo let eng ng'ony. Ako kisib koborwech eng maunatoshek ako mi kobotech akoi kosulda tuguk tugul ak bijinwek tugul ak eng let kebe kabara kipsengwet ak ketebi koboto Kiptayat koigeny. Chi netesei anan ko netebei. Ates ng'oliot nekamwa akobo sirutik chebo Jehova. Ongen akengen komie eng sirutik kele eng yaudik chekibo tai ko kimwochi Jeiso ng'alek akobo meenyi. Kilech ame betusiek 3 awendi muguleldab ng'ony betusiek 3 kou Jona nekilogoi samakiat ako betut nebo 3 kong'et. Ko kingomwochi Jeiso ng'alechatak yaudik ak komising kalamalaik. Ko sirutik chekikimwochi Jehova ko kimeche kotebe mugulelwekwak eng betusiekwak tugul. So kobwoti icheket kole anga sirutikab Jehova chemuchi kondoiwech angot tabitu bichuindo eng yumbo tai. Ako mising eng kalamalaik ak biik tugul cheki yaudik ko kingome Jeiso kakebar inendet komatakobwa sirutik. Ko kiimgei chechang akonyoliso chechang eng kabwatutikwak kole anga kikesubchi nemabo iman. Ko nitok koborwech kole engimakisib sirutik eng maunatet nebo rani ak kesoman kotebe mugulelwekyok ko betusiekab bichiindo nenyone eng tai komuchi konyalilech amu makitindoi sirutik chemenye mugulelwekyok. Sikikere kele ingwaaksei ni ko kikisir. Ingwaaksei ni ko kikisir. Ngotoreti Jehova kesoman sirutik kenam. Kongoi. Ngomami icheket netesei atache mwalimu nerubei. Kongoi mising Ramaru ak Pastor eng kautau lesson komie. Akot ing yotok atesetai abwoti ale keng'och akobo kipsengwet. Kosubekei akobo ng'alek chekamwa ole konech Jehova sirutik asikotebe mugulelwekchok asikenai kele kenai betusiek chekakimikitu ko koromen. Ko eng kin ngasoman kitikin eng lesson yu kolen eng luget nenyone akobo saet kotun machamdoi biikab Jehova chekayonik amu birchinosiek chebo ng'ony. Yani makoi kokait birchinosiek nekere ile nyone amu ngisoman kitabutab Ng'ang'utiet 14 kaitet 12 kotun king'oche ichek eng tamirmiriet netilil. Soman eng kitabutab Efesoek 4 kaitet 30 ak maimukoksei kitumtum ichek. Kakekas komwa Ramaru ako eng ng'oliot nekakonyor. Eng betusiekab keny ko kiboisie ng'okset kobor sirutik chebo iman chebo bounatet. Abwoti akot kora angot betusiechu ko ngiro serikalitab emetab Kenya komitei muhuri nekeng'oche kele neiboru kole kakinde stampuni kobo emetab kotindoi bounatet ng'o neindochin bounatet ko kikiboisie
akot kora eng yu kokiborwech kele ki salet neter nebo kigeny ko kikiboisie ng'okset kobor sirutik chebo iman chebo bounatet. Ki salet neter nebo chichak amu luget neo ko kwenunyi ko saet ak kimnatetab Jehova. Ko nguno kekere kele nyenyone bichindo kuni ko amu tuguk chekikere eng yu ko oeng. Kimnatetab Jehova ak saetab Jehova. Kiborwech eng yu kele kitinye kamang'unet kele ng'oksetab Jehova kolumdaatgei eng ng'atutienyi. Ikere ile kisubi ng'atutienyi eng Isaya 8:10-6. Ko kale tuguk somok cheamache keker eng yu siketoretkei. Kinyoru ng'okset, yani kakakimwa kele kinyoru nguno nginde title kokakinde title kole kainai ile neng'ung mbarani. Ko Jehova akine kokonech ko king'okset ak kokonech tamirmiriet netilil asikobit kelya kenai imanda ak lembechek chebwone. Makoi takeberberak biikab Jehova. Ngemite ng'oliotab Jehova ko makoi nyokonyekitumtumech. Ko kakile eng yu komite ng'oliotab saet ak kimnatetab Jehova anan bounatetab Jehova. Akomi tamirmiriet netilil ne noto nekonech ng'okset. Ko ngesoman eng yu komong'u 20:8 akoi 11 akere ale kinyoru yoto akobo nekinyoru yoto ng'okset. Amache keyat yoto ngot komite chito nemoche koyat mara moja kotoreto eng yoto lakini komong'u 20:8 akoi 11. Kolen ibwat betutab Sabato irib, itaban, iboisie betusiek 6 akiyai boisionikuk tugul. Ako betutab 7 ko Sabato nebo Jehova Kamuktaindeng'ung. Ameyai boisiet eng betunoto inye anan ko wering'ung anan cheptong'ung anan ko otwogindeng'ung ne muren anan ko otwogindeng'ung netie anan tuguk anan tondeng'ung nemite kurgeng'ung. Amu kiyai Jehova kipsengwet ak ing'ony eng betusiek 6 ak nyanjet ak tuguk tugul chemi orinywa akimuny eng betutab 7. Kiberur anyun Jehova betutab Sabato amu noto kitaban. Ikere eng yu ile kaking'ochech ak tamirmiriet netilil. Aya ko eng yu kitabutab nekakesoman keborwech nekakilen keng'okso. Inyoru kele kinyoru ng'o nebo kele muhurinoto anan ko ng'o neng'oksei. Inyoru kainetab Jehova ne chito nebo ng'okset. Jehova Kamuktaindeng'ung. Kakekas komwa eng yoto kole Jehova nekiyai kipsengwet ak ing'ony. Ko atya komwa kole boisienyi inendet nekiyai kipsengwet ak ing'ony ak olatugul ipkoit kondametusiekab beek ko inendet nekiyoe. Nebo somok bounatenyi ko kipsengwet makakemwa boisienyi inendet nekiyoindet. Jehova nekiyoindet kiyoin atya tya ikere ile kipsengwet ak ing'ony ak kiy age tugul nemite ko kiyoe Jehova. Sikobit kenai komite that seal eng ng'atutietab Jehova. Kakenai kele ng'atutietab Jehova nekakimwa kele saet ak ng'atutietab Jehova. Ikere ile eng yu keborwech ko ne nekakemoche kenai kele ng'atutioni ko sikenai atebet nekitindoi asikobit makingilya eng betusiek chekabichitu inai ile tun koeku ng'alekab isoe anan ko ne anan ko ng'o ne iyoni. Ko eng kitabutab ng'ang'utiet 7:1 akoi 2 komuchi koborwech kora eng ng'oliotab yani character nebo Jehova
neiborwech kole ngemitei kokakiyan ng'olyonyi koborwech kenai inendet komie ameche sikotoreto mwalimuinik eng yu kole amu ngenai ng'olyonyi ng'atutietab Jehovah kenoe mising Jehovah amu Jehovah ko chomyet. Jehovah ko inendet nekonech kamuget. Ako inendet eng ng'atutienyi ko keborwech kole a Jehovah nekiyook akot Jehovah kora eng tamirmiriet amu kakile king'oksech eng tamirmiriet ne tilil. Igere ile eng yu kanamgei tuguchu kosomok ko mising ko nekito nameche inai ile kikochin lagokab Jehovah asimanyo uset nerektoi ak netokostoi amu yekimit ko kikakimwa eng wikit konye kele itei kokimit maimuchi ialde ametindoi kiy anan kometinye ile kaikai ni sikobit anyor ni lakini yekakonyo Jehovah kotoretech metumtumeksei amelen ile akot ndamamite notok komaiimaksei amu ingen Jehovah ile Jehovah ko inendet kamuktaindet ak imunyi amu ingen ile Jehovah nekikokonech kamuget eng tamirmiriet ne tilil. Itinye saet ko eng biikab Jehovah ko kemoche kele ongerib kesaa ak kekochi Jehovah kamuget kokonech eng betut age tugul asikenai ng'olyonyi asimanyo kaberberisiet. Ameche akochi mwalimuinik kochongonwa eng yu koteswa ngot kotindoi ng'olyon nemoche kotesyi. Ngisoman eng kitabutab Ezekiel 9 akobo ng'okset ko kakimwochi Ezekiel kelech wokyi nganaset nebo Jerusalem ak iwe kale kiiker malaikaisiek 6 chekitindoi rotonik chekibwone kotokyingei nganasetab Jerusalem. Ako kikimwochi kelech merire boiyo, lakwa anan ko muren anan ko chepyoso. Bun kwenutab nganasanatak akobar tugul. Akotoune anyun kotab kamuktoindet eng nganaset nebo Jerusalem. Ko ngotomo notok kale korir malaikayat agenge akomwochi kolechi oyie mobar. Kale konam inendet ng'okset. Ng'okset nguno ng'olole Jehovah ko ng'okset nemakergei amu ngemwa kele ng'okset kotindoi ng'okset kainet nakamwa Lilian. Ko nguno ngiker silingit nebo emenyo nebo Kenya anan silingit nebo America ko kikisir eng silingit notok kele kikisir kandoindet, kesir emet ak kesir kainet. Yani nguno kou kele nguno president nebo president ko kainet nebo bounatet. Komi kainet kele kikure ng'o, kele kikure William Arap Ruto. Bou ano? Bou emetab Kenya. Tuguchotok somok kobo komonut eng ng'okset age tugul amu ngendoi kartasisiekab serikali ak kiy age tugul nebo serikali keyoe ng'okset. Ko ngebwa Jehovah nakisoman eng Ezekiel 20 koitenyi ko 12 ak koitetab 20 ko kale Jehovah ng'oksenyi komitei Sabato ne betutab 7 neiboru Jehovah nebo iman ak biikchik. Ko eng ng'oksoni Sabato kotindoi kainet nebo Jehovah. Tindoi ko Jehovah ne yoindet ako Jehovah ne kainenyi. Amu imwoe kamwa kole Jehovah a Jehovah kamuktoindeng'ung. Kainenyi ko Jehovah. Inendet ko ng'o? Kamuktoindet. Inendet ko ne? Bounindetab kipsengwet ak ng'ony. Ko eng Sabato ko mami betut age eng wikisiek tugul anan ko betut nebo Jumatatu anan ko Jumapili neiboru kole ng'oksetab Jehovah komi kuni. Ko noton neyoe temisiet eng betusiek chebo let. Netun kityeme age tugul amu kale Jehovah mongki bororiet age tugul eng nganaset age tugul. Ak iriri eng Ezekiel nekai kale merire amu nyone bunyondit ak ng'wonindo nemitei tai ak nyalilda netun ketwoe sobon nebo chi age tugul.
Ko ngoksetab Jehova kokonech kimnotet neking'oche togochikyok amu togochikyok kole mi kundit eng kabwatet ak lewenet. Nitok nekonech kimnotet ketelelse eng taitab Jehova makit netogu nekikere eng konyek ako kito nekindoi kabwatutikyok ak tilyandinyo nebo Jehova. Ko ngakowek tamirmiriet notok ngoksetab Jehova eng oretab tamirmirienyi netekekose eng yumbo tai ko ne kokonech ketabanech amu eng let kenyoru kechirek ak ng'ororek. Eng nebo let kenyoru chebo iman ak chebo lembech. Mi setani ako mitei Jehova. Eng tuguchu tugul eng luget nebo let nebo kakesunet kotieme oindet koib kebeberta nebo biikchik ak kong'och eng laindanyi sikobit koek kiplembechonik ak komuny betutab tai nebo wikit. Amu nyone berutietab tiondo nemitei eng tai yun. Ko eng kimasi kwae Jehova kebebertanyi kokochin ngokset biikchik sikobit korib sabato nebo Jehova eng kot betusiekab pichiindo ak betusiekab ng'oninwek. Koteleldos chebo iman amu kiking'och eng orit nebo tamirmirietab Jehova. Matingabit katumtumet nebo nyalilda, kebar icheket anan kemwok eng risasisiek anan kende icheket korkoret anan kenyalil eng oret age tugul, koteleldos agoi meet. Nakamwa eng kitabutab Ezekiel 9. Amache isich boroindo isoman Ezekiel 9 akobo betusiek che nyikisen chebwone eng olinbo tai. Kongoi. Kongoi mising. Ramaro yemeche itesyi. Amache ates ng'olyo agenge. Okay, sorry. Testai. Oye, kale nasoman kityo yin ng'alyo nekamiwon nekendelesun kosisitan ng'alyo nekang'alal pasta. Kale ng'oksetab Jehova kindoi toget. Eng oret age komatogu. Kale toget koboru kabwatet akotononchi lewenet nekakiruchi. So makoi kirong toget kele kakende pastam toget. Sikelein kinyo kokinde nebo Jehova konyin kokinde nebo ng'o. Kale kabwatutik chemite orit chekakinde chekakiruchi yai lewenet ileweni sub Jehova. Kale eng yo kora berutietab tiondo konamegei konamei eng toget anan ko eng eut kobor kole leweni biik kosubkei ak naet ak eng lewenenwa koyan lembechekab setani anan oret age tugul kochamdagei kosub saet nebo lembech sikochililso makibar. So kebor kole berutietab tiondo akine kindoi toget kora ak kindoi eut lakini matogu, lakini lewenet nekeyan isub lembeita kokainam berutionoto bo tiondo kanoto nekameche amwa eng nwokindo. Yoto kameche amwa akine. Kokersone ole berutietab tiondo komi wokik oeng. Amu nebo Jehova kindoi toget neiboru kakuyet nekaruchi chito kokuyo ak korararet nekatil inegei. Ko chu oeng komi chekeyan lembechechu kokakoyan ngokwetyin ine anan kolyon kokakoyan kole soso kayan ane kayan ale bo iman yuto. Akomi alake chemaiyan ingen kole lembech akoesio lakini keyan sikochilile nyalilda. Ko keyan chotok kindochi eut amu maiyan kabwatutik lakini kale kityo ara amu mung'aret nemi yoi awendi tu siasop akine. Komi chu ngeyan lembechek akomi kawa kityo kotitoiwo siamwee nyalilda. Kowokik oeng chotok. Kongoi. Atache mwalimu nerube. Kongoi mising eng kanetik chekakonetech akomwawech. Ka eng toget anan eng kundit ko mising ko judgment kobunu metit yu. Notok amune singwabokit chito ikere tuguk choe ko amu maboisie komie. Ak eut ko tuguk boisionik chekiyoe chekakitun atakaitil eng kundit anan kabwatutik kile iboisiechini tiondo ak kanamwenyi. Atya ak boisionik cheiboru ko chotok tugul kotun bwone eng betusiek chebo let. Kitesetai eng kwaeng kasi nemwoe kolen ng'o nekesoe. Eng betusiek chebo let chebwone koite kerar anan ite ketil kele kisoe ng'o. Tos kiteptosi ak keyan Jehova yoindenyo nekiyoe kipsengwet ak ng'ony anan tos kilewen kisub kesaa kanamwet betut notok mami anan mami akot kerar nguno kele kimite katikati amu mami katikati.
either imitei eng oret nebo Jehovah nikiyoin anan imi chebo oindet anan isubi oindet amu mami nebo katikati ile ami katikati ami aribe asoe oindet ak asoe Jehovah. Kale eng betusiek chebo let chebwone anyun kotun kiibu kit nebo kelumda saet kou kit neu urerio kityo kou ureriet kidogo nemuch komaikuiyo chito. Kiote yotok kotogu kole iote ng'o eng betusiek chotok bwone chebichien. Eng malaikayat nebo tai ko kichichi murenik ak kabakoroshek kolenjin olosu inendet nekiyai kipsengwet ang'ony ak nyanjet ak konda metusiekab beek. Notok komite kitabutab Ng'ang'utiet 14 koitet 7. Eng kakimitetab netesat akobo kursetab kipsengwet koboru malaikayat nebo somok tuguk chebityin ichek che ote tiondo. Kale ngisoman eng yotok Ng'ang'utiet 14 koitet 10 komwoe akobo kit netun bityin icheket cheleweni kosaa tiondo kole tun mwae notok kole koee akine divaik chebo koromnatetab Jehovah chikikichop amakiburuch eng kikombet nebo nereknatenyi. Notok ko Ng'ang'utiet 14 koitet 10. Eng terchinet ko icheket chekalewen kosa Jehovah kotun keribe icheket. Icheket cheribe ng'atutikab Jehovah ak kayanetab Jeiso kotun kinyalili icheket lakini ribe Jehovah chechiket mameto Jehovah biikchik chekikolewen. Ngisoman eng Ng'ang'utiet 14 koitet 11 komwoe kolen akotokostoi iyetab ng'onindanywa koigeny ak koigeny amatinye kamung'et bet ak kemboi ichek cheilosu tiondo ak kanamwenyi age tugul nenyoru berutietab kainenyi. Eng yutok kekere kele lewenet neileweni either isaa Jehovah anan imi isoe kanamwet ko mabirchin chi Jehovah. Mabirchin Jehovah kole mabirchin Jehovah biik kolos inendet anan kosaa inendet. Moche inendet isaa ak ilosu inendet eng tamirmiriet ak eng imanit amu ichame inendet. Ko ngichame Jehovah mwae kolen eng kitabutab Johana ngotichamo irib ng'atutikyuk. Ko ngotichame Jehovah iribe ng'atutikyik ak ng'atutikyik 10 komi betutab Sabato. Ng'atutiet nebo 4 nemwoe kolen ibwat betutab Sabato irib itaban amu kiyai Jehovah eng betusiek 6 kiyai Jehovah ng'ony ak kipsengwetisiek ak tuguk tugul chekimi ng'ony ak kingoit betutab Sabato ko kiimuny. Ko ng'atutiet nebo 4 kolen ibwat betutab Sabato irib itaban. Ko ngotichame Jehovah eng muguleldang'ung tugul ak iboisiechini inendet indoi ano Sabato. Indoi ano Sabato ngotiribe ng'atutikab Jehovah tugul. Kale ngichamo irib ng'atutikyuk. Weche setani yoindet nikiyai kipsengwet akoborie biikchik akobo Sabato notok amu kale ngotichamo irib Sabatoisiekchuk. Ko ngotichame Jehovah iribe Sabato ini ko oindet komachame Jehovah. Ko notok borie biik ako notok netun eku kit neo mising amu ndikimukakse koisto setani Sabato takikoker inendet kole katawalan amu katerter amu nguno ngotko biik chemachame Jehovah komaribe ng'atutik chotok cheboto chebo Sabato kongen kole ngokakobata aiste Sabato ini eng bichu komakomi kiy age tugul ako katerter. Notok amune situn eng betusiek chebo let keboisie Sabato kebirchin biik kolewen either komuny eng betutab tai nebo lembech nikishe kotor anan kishe kewal betusiek. Ako notok kokindochin setani koek betutab tai nebo Sabato korib biik. Ko notok netun kesune boisiet setani kebir biik kebirchi biik kolos inendet anan kolos berutietab tiondo. Sikosuldae nitok kotun tieme setani kokaikai anan kobirchi ng'ony komugul koyan Sabato nebo lembech. Mwae eng yotok kamwa sirindet eng yu ngasoman kitigin nekosir sirindet nebo lesson kale ngaui kotok nitok koyaakse nguno kebwat kele kibirchindoito ano biik koyan betutab tai
nekiesho kobar oindet anan Jumapili. Kale ko onginetege akobo ole kiyaak kingoit COVID. Ko kiyam ng'wony tugul. Kale ngaimukoksei tuguk eng kembout agenge komuchi kewal tuguk ing'et karon akemwa kele kokeyai ni. Ako amu mitambo chekikobwa ak musoknotet nekikotesak komukoksei tuguk tugul koyaak. Makingen kele nyonundoito ano berutietab tiondo lakini kimuchi kitangasan kito agenge eng betut agenge kele kakende nguno ng'atutiet amu koek ng'atutiet akisirto. Kale nyitat ng'wony wasetabgei akoboto musoknotet nebo kwong'et nemi nguno ko kit neiteu bukuit. Ikere? Tuguk tugul kemuchi kisirto eng wakati age tugul. Musoknotet kekere kele tesetai mising. Kere akot nguno ole king'ololdoi nguno keityin ko musoknotet nekikotestai. Ko tuguk chekimuchi keyai komelen kele kiyai komutyo sikinde gazetit sikelya sikitangasan. Lakini tuguk chekimuchi ko koromnotet netinye power. Ku nguno state ku America nguno amu super power komuch komwa kityo ng'ana kotangasan akeyai. Ko ndaitu biikcho ko ngichobotin kengen ko kakisoman sirutikab Jehova ketiegei kingen kele tuguchu kobwane ko ngondoiwech Jehova koribech asikobit kesich kimnotet nekimuchi ketelelse eng betusiek chotok amu kingen achek tugul kele betut nenyone ko kito neboisie oindet ko Sabato amu ingen kole kichome Jehova keribe Sabato. Kale ibwat akobo ng'emisiet nebo kipkosobei ak yaitiet neimuchi koyai ichek. Mwae eng kitabutab tienwogikab kalasunaik 95 kole obwa kilosu ak king'urukchi ongekutungsee eng taitab Kamuktaindet netoror yoindenyo. Male obwa okutungchi tiondo, male obwa okutungchi chi anan ko kanamwet. Kale obwa kekutungchi yoindetab ng'wony nekiyai kipsengwet ak ng'wony, nekiyai kipsengwet ak ng'wony ak tuguk tugul eng betusiek 6 akomuny eng betutab Sabato. Notok nekimwa kole ibwat betutab 7 irib itaban. Tos isoe ng'o inye? Ngondoiwech Jehova akokonech ng'omnotet akokonech lumdaet ne inegei nebwone betusiechoto. Kikere tuguk, kikere ng'wony kowosegei, kikere boriosiek chetesetai. Ako cho tugul komi maonotet nekishikemwoe kole tun ndoro kouni konyone. Kakemwowech akobo yo karobon imuchi iro tuguk ile kayam kekolso anan kesemberis. Ko yekikere tuguk cheyookse biikcho kengen kele makolo. Ngondoiwech Jehova ak yelewen tos isoe ng'o inye, tos asoe ng'o. Ngondoiwech Jehova. Chi netesei. Eng betusiekyok chekimeng'isiei nguno ko ng'wan ako bichii. Tuguchu tugul chebwone ko kergei ak yo moche korobon. Ngiker boldet len Kiswahili dalili ya mvua ni mawingu. Kale inoe ile roboni ropta neteni ko keker nyigisindo nebo boldet kokotagei eng kipsengwet ak iker kalyelet eng emoneb America koborugei kabisa. Ko ngoborgei ingen ile ropta neroboni eng yu eng kasarta kitikin komaroni emet. Mwaiwech sirutikab Jehova komie kole yooker tuguchu Mathayo 24 yooker tuguchu kale oyat kabwatutikwok ak onyal kipsengwet neiboru kele yebwone tuguchu eng agenge kou yekemwoiwech Evelyn akobo COVID. Kikutuny ng'wony eng kasarta agenge COVID. Eng emoneb America betunotok ko kikimitei lewenisiet. Ako president nekimite eng kasaratak sikelewenis ko mamake ki miondo nebo COVID. Ko kibek biik chechang nebo kwong'ut. Ipkonam akine inendet. Ako mamake ki. Ako tesetai lewenisiet. Akakekutuny ng'wony. Akakobit mionwek akakobek biik. Eng kasarta agenge ko kitelel akabwat iman aker ale angakimuchi ketelel ng'wony eng kasarta agenge ak kwaak tuguk chetomo kwaaksei. Nitok koborwech kole bwone tuguchu mutyo ko mutyo komakimoke ki.
kergei nguno yo bendi tuga tip kotindoi mnandet ako mi konda yun netenden netab keba tipit ko ngiketu teta ko mengen teta kole wendi tip lakini kiketu kabisa keker kurget keker or marjiret nguno sikeyokta tuga nguno kole tab kole koker teta netai anoli kobutyi tipit no kibo keny korit kokergei nguno ko nobo tiong'ik ing Kimbak olimbo kaptiong'ik lemite ko ngemeche kenam kenyelok komi helikoptait akakechop helikopta nesokon kotokyun komi biik chekaname mait ing yu chekere ko nguno kakebwa kele nekit koit yu keker kimasin ako mi lorit yun nekakechop eng konda kitikin ipkostukoni ng'echelok ak tiong'ik chekakimuti ko kikwa lorit orit. Nguno tuguchu ko komutech komutyo tikararan sabet tikararan kemutech angot tun kakekichenat ko chi nekisomoni sirutik ko kikoeben kwo taban amu nguno kikwerchi ng'ony ngunoto yo kekikyi ng'ony kelechi konam chitugul eng yoto ko nguno tuguchu kokonech kimnotet kenai kele nyolu kesoman sirutik ako nyolu ko ketindoi tamirmirietap Jehova sikobit koyotwech konyekchok chebo orit keker tuguk chenyikisen chebwone. Kongoi eng ng'alalanoto kaiteswech amu kachang ngomakipreparenkei nguno komi compromise chekekere kuwa makiman ko kekweriech kebe chong kipkenyachi kakeit katikati amakine amu tuguk tutigin chekikere kuwa maki ako kakenai kele kaberberin oindet kakamwa Lilian kole kaberberin oindet kobo taunet komutech kochutech polepole ke compromise keribe sabato kelion kidogo kemetoi tuguk alak lakini ongotoretech Jehova. Atache mwalimu nerube. Kongoi Eva, kongoi mwalimuinik chekakondoune kanetisietab wikini. Eng kebeberta nebo kosomok kasi keng'olole ropta netai ak ropta nebo let. Eng emetab Israel ko kitinye ropta eng wokik oeng cheu achek changap kemwoe kelen oldab kemei ak oldab biwot. Ko ropta netai ko nekiweneset nekinyone asikobit kokochi kong'otyo beek chekakikol ngo ngano ngo sairik ko ngorobon robata ko no kibotisiote achek kelen oyo korobon oyo botisio atya kekolse bas kotoret asinguno komong beek ak kot koit betusiekab semberisiet keboisie robata ko ngiyakotestai asinguno beek kobwone komtun kait kosongol beek kokesen bas koit ropta age nenyokokochin nguno kochobokis beek asikobit kolok akokesen tatyo kotoi koiwa tatyo kokweri robata as nguno akoi tun kekesis. Lene sirutik chemiachen eng kitabutab Joel lene maotiot Joel 2 koite 21 akoi 24 komwoe kole emoni amoiwei okaskei akoboiboitu amu kakoyai Jehova tuguk cheechen. Amoiwei shokwek tiong'ikab timin amu bitos suswek eng ong'atet akoi keti logoekchik akoi komie mokoiwet ak ketitab sabibuk. Okaskei anyun akwek lagokab Sion akoboiboitu Jehova kamuktoindeng'wong amu konok ropta nebo tai kou ye nyolu akokonok ropta korobonji ak ropta netai ak nebo let kou en tai. Koitetab 24 akonyi beek rwanyusiek chekiborse akorongjigei divaik ak mwanik ole kitendenchi. Kounoto ko kang'alale ropta netai ak ropta nebo oeng. Kasuldaetab ng'olyondoni ko kinyorundo ng'any koboto eng kitabutab boisionik eng betusiekab Pentecost. Kitabutab ng'ong'utiet kurget 2 boisionik kurget 2 koitet 1 akoi 4 komwoe kole kikoit betutab Pentecost komi tugul komasta agenge komong chi ichek eng sainoto chi nebunu kipsengwet neu usonet nekiuse kimnotet neo akonyi ichek tugul akot chekitebe akomongchi ngelebwek chepcheotin cheu maat akotebe age tugul eng ichek akonyi ichek tamirmiriet netilil
ako ta ko ngalale kutuswek alak kou ye kikochi ichek familia ne tilil. Koitet ab 14 akotonon anyun Petro koboto 12 kolechi ichek okwek biikab Judea ak okwek chemenye Jerusalem ngonaak okwek amu mabo kityo bichu kou ye obwoti. Ako nito ko kimwa maotiot Ezekiel Joel kole mwoe Jehova kouni kole en betusiek chebo let arongchini tamirmiriet ichek tugul tamirmirienyu ako maoten werikwak ak tibikwak akoker murenikwak ng'ang'utik akorwotyi boisiekwak karwotitoosiek. Kong'alal as nyun Paulo eng yoto kole ni ko kasuldaetab kit nekikamwa Jehova eng betusiek chebo maotiot Joel. Kounoto ko kiyok Kamuktaindet Jehova tobisonit nebo ropta netai sikobit kokochi kaniset kong'at. Yekingokakomda Jeiso akolumda tatyo kowek kokakong'et akoterter koib alamaliet logoiwek chemyachen kotaune Jerusalem akwa Judea komugul akwa Samaria akoi atusiekab Galili ak tabanwek tugul chebo ng'ony. Kounotok kikochi kimnatetab tamirmiriet netilil kaniset kong'et akwa maat nebo logoiwek chemyachen kot koyab ng'ony tugul. Kataune biik 12 ngipkomi akoi 220 ngipkomi betutab Pentekosti koit 3,000 ngipkomi tai yo kokakoek 5,000 ngipkeng'ololi boisionik koitet 7 yo koakyo biik kele ne bichu kokwabuchi ng'ony eng ng'ony komugul kole kokwabuchi ng'ony. Yani dunia mzima kokiwap koit ng'ony nekikingen eng betusiek choto eng kenyisiek cheng'ering'en nekiwo maat namu ibwoti ile kanyorgei tamirmiriet netilil nekale kiaker ng'eliepwek chepcheotin chebo maat kong'et kou maatab sondit eng kenyisiek cheng'ering kopel ng'ony tugul ipkoek maleliet. Yani kaikwer lembechek koborok tatyo kong'at suswot nebo imanda. Tos une eng betusiek chebo let? Lene sirutik chemyachen une ole tun kikesundoi boisiet eng kekonisiek chebo let. Tabutab Sakaria ole ne Sakaria 4 amache asoman koite 6 komwoe kouni eng kitabutab Sakaria. Yeityo kowalwo kolenjo ni ko ng'oliotab Jehova nemwochin Zerubabel kolechin ma eng kamuktaet ak kimnatet ako eng tamirmiriet mwoe Jehova nebo negosiek. Kingekochi eng betusiek choto Zerubabel kotech katurunetab nganaset ak hekalutab Jehova ko kimakotinye tuguk. Kiakoba biik tugul kelul biik koba Babylon. Kimakomi chi nekimuchi kokon rabinik chekikitekse makinyor boroindo nebo keibin koik ing ole kikiwae koik ketech korot sine nemi yo kolen kobwat ni kole ara liochini biik kelul biik tugul chekong'et komutwori kityo konju ak meek kelech mabunun kimnatet mabunun ng'omnatet ako tamirmirietab Jehova ketech iman ipkitur totetab Jerusalem eng nganaset komugul. Kole ne Sakaria kurget 10 koitet 1 komwoe kole osom Jehova ropta eng betusiek chebo ropta nebo let. Jehova neyoe kalyelosek asikobit kokochi ropta neinesi ak kokochi chi age tugul suswek eng emet. Ko ng'alale yuto koboru kole ka eng betusiek chebo let kobitu ekonisiek cheiyogu Kamuktaindet Jehova ropta nebo tai ak ropta nebo let. Aya amache kirogen kitabutab Hosea 6 koite 3 komwoe yoto kole Hosea 6 koite 3 komwoe kole ongenai anyun ak ongetestai kenai Jehova mang'u inendet kou yeechei akonyonjinech kou ropta nebo let neineshin akobesi ng'ony. Amache asoman kurget agenge kokeny eng kebeberitak sikobit keng'alal kityo eng kitabutab Jakobo. James Jakobo 5 koite 7 ak 8 komwoe yoto kole omuite anyun chekitupche kot koit nyonunetab Kiptaiyat Ogeru. Ikeni chito nebo mbaret logoek
chemiachen chebo ing'ony ako muitoi agoi konyor ropta nebo tai ak ropta nebo let. Muitoi anyun akokwe kokimit mugulelwekyok eng kakenisiet eng nyonunetab Kiptaiyat. Kokale kakikerkeite nyonunetab Jeiso ak chito ne kibat mbaret neribe koruryo emet, koruryo beek akoit kesisiet. Ngisoman kitabutab Ng'ang'utiet kong'alale nyonunetab Jeiso, kole kyoker malaikayat nekitinye chepkeswet eng eunyi. Ako kiyokto chepkeswet asikobit kekes kesisietab ing'ony. Ako kole kyoker chepkeswet age, yekingokosirto chotok kokimi malaikayat age nekitinye chepkeswet nekinyo kokes chundok komatak kokes koba chogetab kipsengwet ako kibar wanyotab neregekab Jehova. Ng'etiet netai ak ng'etiet nebo oeng. Nyonunet nebo Jeiso nyokomuti chetililen ak koweksei nebo somok nenyone anyun eng kirwokit tebutiet. Ne chobetab kei neketinye sikobit kenyoru kiptobisonik, sinyekenyorwech kokakeywa akekesen chebo rurotet nebo ng'etiet netun king'eti tugul amu kale tun tononi kirwoket ak kirwokyi chi tugul kou boisionikchik. Tos ieku chemulbaiwat nekiitu komatinye beek ako kergei ak nin lakini matinye beek amu chemulbaiwat, anan tos nyiwendi chogetab Jehova amu chebendi choget ko chekakinyoru kokoiyo logoek cheiboito torornatetab Jehova chekikiityi imanda eng kayanet akotok boisionikwak kobarta Jehova. Ak chun koek chemulbainik chenyokobendi anyun moleliet ya kang'et moleliet inendet, ya kakibel tiang'inik kokakoba beek, kebel rorotinwek as. Kou notok tobisonik nebo ropta nebo tai nekikirong eng Pentecost akotesetai, kotos kitach borotetab tamirmirionotok kibenesit netesetai asiketeshi ropta nebo let ne kibenesit nenyokokochin koywa beek ak keeku chechobotin eng kesisietab chogetab Jehova. Anan ing'etutun ibote tiang'inik chenyekebele. Ne chobetab kei neketinye eng boisionikyok, eng kasitienyoboik, eng banwekyok ak atebosiekyok, eng korikyok, eng meng'atosiekyok, eng ole kiboisiote ngotoretech Jehova. Sikeyai boisiet ne inegei amu ngeker alak maliet kong'ololi kole kimi kebeberta agenge, kotinye kabwatutik agenge, kokakonyochigei kat, kokakobois eng chomyet. Tos taketinye tiyet ak toiyet eng kwenutab chepkametit ak chepkametit, eng kwenutab tupchet ak tupchet, akot eng kwenutab kanisetab Jehova. Tos mi nyitatet ak neregek cheketinye eng kwenutab sigik ak lagok, anan ko eng chetupcho, anan ko biikab kokwotinwekyok, anan ko ole kiboisiote. Tos kiitu kemarkatoni kecheng'e borotetab ing'ony ak ne tatyo konamech betuni. Kitebi ala maliet akosiachgei akonyochigei gaa akolitit chitugul ortinwekyik yekikeni Pentecost. Makoi kinyoru akichek tobisonik nebo ropta nebo let ngotko makinyoruwech keeku chechobotin, ngotko makinyoruwech kelite kabwatutikyok, keistoe kelyekyok ortinwek chebo mastaet eng kabwatutikyok ak atebosiekyok. Ngotko kainet nebo Jeiso nekimwoitoi kemwoe kutit amatoku boisionik sikoker akichek kotoker biikab sang ak kimainik kole sinan kot koba kabarum chebendi akot akichek bochorik. Anan tos kere kole iman kikolach kai Jeiso. Ngotoretech Jehova. Tos mi chi netese ng'olyo anan ko tebut eng kebeberata siketestai kekur manmaiyot ak kemisubit. Mamitei. Bas, testai. Kongoi Pastor Kaitar imwoiwech komie akobo betusiek chebo let akobo ropta netai ak ropta nebo let. Ropta netai ak ropta nebo let ko tamirmirietab Jehova nekikimautenchi Joel akemwochi kele tun boisiek ak murenik kotoche tamirmirietab Jehova. Ko kikiboisie Jehova kele boisiek ak murenik ak neranik che lagok ko icheket maunotet ne inegei nebo Jehova. Tamirmirietab Jehova kokesu boisiet. Nyone bichindo nemitei tai. Bwone ng'woninwek kou yekiu eng betusiek chekibo imenindo.
kokenyalil bounatetab Rome kaniset. Ko kito nekitoret bichoto ko sirutikab Jehova ak kanetisietab logoiwek chemiach chekikakas ak konetkei. Maigen bichu agoi betut nebo let sikobit kole kisomani sirutik chetililen. Ako ki boroindo konetkei en betut, betusiekab bichiindo kakinam bukuit netilil ak kekerer kebeberta kitikin ak kemumul kende takalkal anan kartasit ak kende kutuswekwak amu kimakemeche chi age tugul keker kosomani sirutikab Jehova. En betusiekab bichiindo ko kinyalil kaniset nekibo tai. Nitok ko kamwoiwek kole en kakesunetab ng'ony kale kolu tamirmiretab Jehova en kitabutab Ng'ang'utiet 18 komwoe akobo malaikayat nebo ang'wan. Malaikayek somok chebo kitabutab Ng'ang'utiet 14 kale kioker malaikayat netai, malaikayat nebo oeng ak malaikayat nebo somok. En malaikaishechu ko kandoik anan kimnotet nekiamdoen logoiwek chemiach. Ak kora kemwochin biik tuguk chenyolu kwai en kakesunet kotomo koit Kristo nebo oeng. Saet nekisoe Jehova, kamang'unet nekimong'u Jehova. Malaikayat nebo oeng komwa kole omong'une Babylon. Babylon ko ng'ony. Obwoti betusiek chekikakobit kakokeskei maranet. Kotech biik kirimet nekimeche kotokosta kipsengwet kokerkeit ak Jehova. Ak kitindoi kutit agenge ak kitindoi kabwatet agenge. Ko kingole Jehova maotesetai kebut ririmonotok akobesho biik kong'alalate kutuswek cheterter. Nekere nguno kou Kenya ketindoi nekit 46 kutuswek 46. Kongoleb Amerika chu ko chang nebo kwong'ut amu kibun biik takwek chebo ng'ony komugul kobwone emoni. Ikose chitugul kong'ololi kutinyi nekikisikto. Komwoiwech sirutikab Jehova kole kingobata tuguchu asomani Ng'ang'utiet 18 koit agenge. Kale kingobata tuguchu aker malaikayat age nekochorugei kobunu kipsengwet. Kotinye bounatet neo ak koluchi ng'ony en toronatenyi. Kale kiker malaikayat age neiboru kele malaikayandani oyobi malaikaisiek somok chekakekas en kitabutab Johana en Ng'ang'utiet 14. Malaikayat netai, nebo oeng, nebo somok. Ako kong'ololi malaikayandani kale kanyo kolu kochorgei kong'ete kipsengwet. Amune sikemwa kele kachorgei kong'ete kipsengwet kotindoi toronatet komeche kokes Jehova boisienyi en betusiek chebo let. Nemaboisie chi. Na ikose kemwa sirutikab Jehova kole imuchi koboisie Jehova angot koik keamdae logoiwek chemiach. Iwe Mathayo 24 koitenyi ko 14. Kale akeamdoti logoiwek chemiach. Ko ngomwoe kole kiamdoti logoiwek chemiachen koek baornatet eng bounatetab ng'ony komugul, koek baornatet eng biikab emotinwek tugul akoit anyun kakesunet. Eng Ng'ang'utiet 18 ko malaikayat nebo ang'wan nekure bororiosiek tugul ak ibinda age tugul ak oret age tugul ak kutit age tugul. Akotechin icheket eng kateunet nebo let, eng kimnotet nebo tamirmirietab Jehova, eng ropta nebo let nekikesu boisiet nebo kesisiet amu nekit konyo Kiptaiyat eng nebo oeng. Kale akitwek eng kutit kole kakolul Babylon neo ak kakoek lemenye oik ak kirimetab tamirmiriet age tugul nemurwon ak kirimetab tarit age tugul nemurwon nekikiweche. Malaikayatab ang'wan kale kokure biik komong'une bororiosiekab ng'ony. Mi biik chechang chekikonam kanamonik. Ngiwe nguno emetab India, emetab Japan kotindoi biik kanamonik chekikosa. Eng kanamonik choto kikosa kikobwat kole kitindoi Mungu. Angot eng emonibo Amerika netindoi katiaknatet kosoe biik korot nekoso. Mi biik chepkosoe ngot tamirmirik chemakingen.
mi biik chekikosab bonitwogik eng tuguchu tugul kamwa nekale kiy age tugul nekiweche kokur Jehova eng betusiek nebo malaikayat nebo ang'wan. Amdaetab logoiwek chebo let kokesu tamirmirietab Jehova koboisie biikchik. Kiboisie alamalaik ak kinye eng ropta nekibo tobisionet nekimining. Kwamda Petro eng kasarta agenge kokowo sokoni anan kwo siro kokisik biik 3,000 eng kasarta ak betut agenge. Angot eng mait sait kotai biik logoiwek chemyach. Neikesu boisiet eng rani akokesu boisiet komelen amdoik cho echen. Ikere rani amdoik mi amdoik cho amdoi eng television. Angot nekile DT checks akere biik chame biik chechang kosoman akoker le amdoi choto. Tamirmirietab Jehova komong'u biik chekomoikere akomoingen ile tos amda. Amu tamirmirietab Jehova koleweni icheket chekikokongei chekikotach logoiwek chemyach ak kikosik akong'any mugulelwekwak eng taitab Jehova. Amdaenyo komobo kutit no king'ololi kityongon. Amdaani ko tamirmirietab Jehova nekakong'och biikchik. Ne eng bichoto kakeng'och komakong'ololi ng'alekwak. Ng'ololi kimnatetab Jehova. Ako Jehova neikesu boisiet amu inendet nekiyai chi kakobut chito kole Jehova ayyo akocheng oret netise ing'ony eng korotikchik eng werinyi. Konyo Jeiso nyekeesyo inendet akekartat eng kimurtoiyot. Eng let komeche koboisie Jehova biikchik eng betusiek chebo let chelewenotin chekakotach logoiwek chemyachen akakosik akakonyor ng'okset nebo Jehova kokoch Jehova kimnatet nebo tamirmiriet kokes boisiet nebo let. Eng ng'olyondoneb Jehova ni kokergei ak nakamwa eng ngisoman eng kitabutab Habakuk 2:14 kale kiluu ng'ony. Ko ngoluu ng'ony koluu ng'ony eng kasarta agenge. Kuyo konyonundo miondo nekibo COVID akoteleli ng'ony. Makelonye ndegeit, maiwendi ikoti chitong'ung, maiwendi boisiet. Logoiwek chemyachen chebo Jehova kokesu boisiet nebo let. Yekakonyo tamirmirietab Jehova mugulelwekab koyonik tugul. Mitei kursoni nekakur Jehova biikchik. Ko ngisoman kitabutab Ng'ang'utiet 14 kale kiaker biik 144,000. Bichotok cheteleldos eng taitab Jehova ko biik chesoptos. Cheibe icheket kurset kwochin kurset ing'ony komugul akokur biik akobo yetunetab Jehova kotomo anyun keng'at ng'atutiet nebo betutab tai akayai ng'okset nebo oindet nemeche konde berutietab tiondo biik ko korok netai kokeamda logoiwek chemyachen sikobit kolewen biik simatun kole chi kimakas. Eku baornat amdaetab logoiwek chemyach. Ako melen kityongon tekeboisie kutuswek. Boisie Jehova tuguk tugul chemokotin. Betusiek rani keboisie satellite. King'ololi achek kemite America nguno kokase biik tugul chemite emotinwek chemi Australia, chemi Canada, chemi Kenya, chemi Africa. Chi age tugul nekose kalenjin kokase eng kebeberta age tugul. Ako kiboisie kasarta nebo sait agenge kemwochi biik akobo kursetab Jehova. Kotamne malaikaisiekab Jehova choe boisiet eng betusiek chebo let. Kasarta nekiboisie koboisie Jehova amu ng'omnotet nekikochi Jehova biik koboisie television anan koboisie satellite. Ko tamirmirietab Jehova eng betusiekab alamalaik ko kikimit angot borwekwak ak eunekwak ak urwenwa nekingobendi kokie kanyoiset. Obwoti komie nekimwa sirutikab Jehova kale kingoba nguno akomi chi nekirwei nekimyoni akotiny urwet kityo nebo chichoto nebo kiboityotab Jehova kosobe chito. Neikere kele anga boisietab Jehova noe nebo let eng tamirmirienyi kwai wakat nebo let kobitu kwong'utik. Mete kwong'utik chekiamdotin kot Dr. Owuor. Mete kwong'utik cheyoe amdoik chechang konyo konome biik. Kicham akwong kityo ale ngot bichu kalya maba sipitali koba Moi and Teaching Referral Hospital. Akole rani daktariek oba break wiki kimi area. Kimite keiste mionwek. Akokochi leave. Amune sinyekeba kityo stadium akemut biik chekile Solomon anan ko biik chemakobunoti
yebunote karik ak lech istoge tamirmiriet en betusiek chebo let komelen ae Jehova boisienyi en kebeberta agenge nomokse en ng'ony komugul kong'ete Africa, kong'ete Australia, kong'ete Asia, kong'ete America en kasarta agenge ak koges Jehova en waga nebo let akot kagesunetab ng'ony. Malo tuguchu koagis amu chobe Jehova biikchik, chobe Jehova koyonikchik en ng'ony komugul. Tos ichobot koboisien en Jehova kou ye kikakur Jehova ala malaika kinye ak le kiwanygei koker chi kole tos mi kiy nemi orititab muguleldonyu. Kitou lesonini akobo kapkorusutab kipsengwet kele en betusiek chekibo katuyet en lagokab Israel nekikuren the day of atonement ko kisik biik kosa kong'any chitugul tengekwokiik chekitindoi akosom nyoetab kat Jehova akoyat muguleldonyi simakomi sim anan korot netokounye chito en muguleldonyi. Kot komi chi nekikakolelchi kokikosom nyoetab kat akole Jehova nyoiwo kat kamuktoindet kotiakak muguleldonyi ak sobondonyi sikobit konyor boroindo tamirmirietap Jehova kong'och icheket en betusiek chebo let sikeeku biik chetobonotin en betusiekab bichindo matin kobit ng'woninwek chebwone en tai yun ko ki lagokab Jehova tayari makomi kiy netokotumtumech ak kebendi tai nemakewekse let. Kong'oksetab Jehova konamech kenyoru irimet nebo iman, konech ketelelse en bichindo age tugul. Makoi ityem en kimnoteng'ung amu ing'ete ingonye kechilin kong'wanit le kakichilin kotinye ketil morikuk ak kelech ikostai ano ketaune mornet no mining ak ketyer ketil korok melen kitile tugul kitile yo agenge yo ak kelech ikostai ano ko tos ngetilin kitikin ak kakeker kakobwa angot rotab kobwa asikarik sokomutin asikarik oeng anan ko somok yabotanet nitindoi ako tindoi tugul mastinwek ko en betusiek chebo let kobitu tuguk tuguchoto en chi nebo Jehova koyoni kwo maat, yoni konyor ng'wonindo age tugul anan kwa korkoret. Okere Sila ak Paulo kakimut icheket koba korkoret eng tamirmirietab Jehova neikere ile botanetab ropta nebo let. Kale kokwasa murechotok ak yun kotokosoe kemboi koyotok is kurgotik ichegei. Asikarik chekimi yo kiibut yo akomong akolecho arai totindoi nafasi totebi eng yu anan akimande. Kemanda komanda kimonjororutik chekirotyi korkoret tugul akoba banda. Komoe kobargei asikarindet kole nyong'etu kakoba biik korkoret tugul kotong'etu kimonjororunik tugul chekakirat eng yu koto ang'etu komoe kobargei kelen mebargei chorwenyu siku koboto koing'ung akitach logoiwechu akimete karikab kai chekocham iribe korkoret akitach logoiwek chemiachen angebe. Boisiet nooksei rani en betusiek chebo let kou chon. Itei kometo biik tuguk chetindoi akotoi kwalda. Yekakealda tuguchu eng tamirmirietab Jehova keboisie eng kakesunetab amdaetab logoiwek chemiach. Makomi kiy netimnomdoigei amu kakoit let, kakoit eng kekutab kakesunet. Ko ngokeni Jehova tuguchu kotete Jehova en betut kekere kele mi kiy eng achek chetomo keyai. Notok amune kimite en betusiekab kesisiet en betusiek che ichegei chebo lewenet, betut nekitoche tamirmirietab Jehova kou yekikure Jehova. Ko ngotorete Jehova akokonech kamong'unet so en betut age tugul yekisomoni sirutichu kocherech. Nyone betut ne inegei neketeleldosi eng taitab Jehova, taitab laitorinik ak biik cheechen che kandoik. Metoi biik boisionik chechang amu yekaketach tamirmirietab Jehova kobitu wagat neo. Ko ngobit wagat neo komakesistosi akewoche akoi kakesunet nebo let kokakeng'at ng'atutiet keonech eng mbarenikchok ak tuguk chekitindoi akakeistoegei tuguchotok chebo ng'ony koek kebenet akoek kong'atet akoek surkwen lemomi chi lekimenye akoi betut nenyone Jeiso nyokomutech. Komi malaikaisiekab Jehova cheindochin boisioni
Ingeamdoi logoiwek chemyachen komututo mirmirietab Jehova biik kosik. Ingiamde nguno kebeberta nebo Amerika komuchi kwamda chito age eng Canada, eng kasarta kitigin kwamda age eng Uingereza, kwamda age eng Australia. Eng kasarta kitigin kekes boisiet akenwakit akoit Jeiso. Kochobeke oindet akine komeche kwai ingelelen betusiek chotok katun konyone oindet yekiamdoi logoiwek chemachen kwoe akine kwong'utik eng yu, ngwoe Jehova kwong'utik eng yu, koboisie Setani akine kiboitinik kwai kwong'utik eng yu. Eng lebo let kong'et Setani konyo inendet mwenyewe ku Jeiso akotokos korek kong'ete kipsengwet akong'etyo malaikaisiek ab oik kotoroch inendet sikoberber ng'ony eng betusiek chebo let. Nitok kokonech kamang'unet kele kaberberisietab oindet kowendi akoi let. Ngotoretech Jehova kenai kele ne nenyolu keyai eng nguno yetokomi kasarta eng sikunenyo ak walenyo. Nitok kocherech wikini nyone komwoe akobo katerteret nebo chomyetab Jehova. Yekakonyor kimnotetab Jehova katerteret konyone koborwech kole katerteret eng chomyetab Jehova. Lesson nebo let sikebe lesson age nebo kitabutab Marko. Kokomaunotet nekotoretech kongebendi wikini nyone katoch ak akwek tugul ngoberure Jehova akokonech kaset nemie. Kongoi, tos tomi chi netindoi ng'olyo? Okay, ngomakotindoi chi matindoi chi ongesa. Kamuktaindenyo Jehova, laitoriatab kipsengwet, kamuktaindet nebo kalyet. Eng kasarta age tugul icherech, ikonech kamang'unet kenam ng'alechu. So eng betusiekab pichiindo nenyone eng tai, kokait kot netai korok kokaikonech kenetkei sirutik chetililen. Kaikonech ropta netai ak ropta nebo let. Mising ikonech ng'okset sikobit kotoretech eng betusiek tugul chekibwone anan chebwone eng olinbo tai. Berurech ak kosikyok tugul ak ikonech Jehova kenyoru katerteret amu nitok kamang'unetnyo ak amune sikiketach logoiwek chemiach ak kesiku. Berurech nguno akoi wikini nyone kwang makeng'ung kosikyok tugul chekose ng'olyondoni eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaendenyo. Amen. Kongoi bikyok. Kongoi mese.